Dobro. Mislio sam da bih htio da primiš jedan dobar kurac, ali okej. Šta? Mislio sam da bih htio da primiš. Htio. Ponavljam. H-T-E-O. To znači da je on napisao ovo nekim drugim muškim likom. Ne znam što pokazujem na zid kad nemam kameru. Nebitno. Ako ja dobro vidim tu na profilnoj slici, lik grli žensku figuru. Sad. Ili mu je to neka djevojka, ili mu je žena, nema treće. Sad, kolika je slučajnost da ova njegova žena / djevojka ima Reddit, prati Serbian Cringe i vidi ovaj post i vidi ovaj screenshot njenog muža kako hoće da jebe drugog muškarca, da vidi da je njen muž peder. Kolika bi to slučajnost morala da bude? Da bih htio. Majko. Like, share, subscribe. Voz.